Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 15 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Abasirikare b'u Burundi barenga 310 batorotse bajya mu nyeshyamba za M23. Ndasubiramwo, abasirikare b'u Burundi barenga 310 batorotse igisirikare cy'u Burundi mu mujyi wa Bukavu maze bikikana mu nyeshyamba za M23 nk'uko amakuru yizewe arimo kubyemeza. Ibingibi byabereye muri komine Bagira ku mugoroba w'igenekerezo rya 14. Amakuru yizewe aravuga ko amakamyo 2 yuzuye abasirikare b'u Burundi yishikanye mu barwanyi ba M23 ubwo bari batangiye kwinjira mu mujyi wa Bukavu. Ku munsi w'ejo kwigenekerezo rya 14 ubwo abarwanyi ba M23 bari batangiye kwinjira mu mujyi wa Bukavu, hari amakamyo yagaragaye arimo gutwara abasirikare b'u Burundi barimo kwirukanka cyane berekeza mu bice bya Uvira. Hari amakamyo 2 yasigaye inyuma yararimo abasirikare b'u Burundi bageze kuri 310. Amakuru yizewe yamaze kutugeraho avuye mu masoko yacu muri M23 aremeza ko bano basirikare bamaze kujya muri M23. Bamanitse amaboko n'intwaro zabo bajya muri M23 mu nkengero z'umujyi wa Bukavu. M23 amakuru twaronse aremeza ko ibingibi byabaye. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi nayo aremeza ko abasirikare barenga 310 kugeza ubu ngubu irengero ryabo ritaramenyekana. Gusa bamwe mu Barundi babwiye umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana ko igisirikare cyabimenye kandi kibizi neza ko abasirikare barenga 310 bagiye muri M23 mu mujyi wa Bukavu. Amakuru yizewe twamenye nuko abasirikare batorotse igisirikare cy'u Burundi bari bamaze indwi 2 bageze mu mujyi wa Bukavu. Bano basirikare bari barongowe na General Posye Hakizimana nawe warumaze igihe gitoya cyane ageze mu buseruko bwa Kongo. General Posye Hakizimana yinjiranye abasirikare barenga 12,000 muri Kongo. Amakuru aravuga yuko General Posye Hakizimana nawe rwose yamaze gusubira mu gihugu cy'u Burundi aho arimo kurindira umutekano ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Ndasubiramwo, General Posye Hakizimana warurongoye abasirikare b'u Burundi nawe yamaze kujabuka umupaka asubira mu gihugu cy'u Burundi. General Posye Hakizimana ku munsi w'ejo yagaragaye arimo kwirukanka cyane yerekeza ku mupaka w'u Burundi. Amakuru twamenye nuko General Posye Hakizimana warurongoye abasirikare b'u Burundi muri Kongo yamaze kujabuka urubibe hariya mu gace ka Uvira akaba yamaze gusubira mu gihugu cy'u Burundi. Abasirikare benshi b'u Burundi bamaze kugera ku nkombe z'igihugu cy'u Burundi aho barimo gucungera umupaka wabo ndetse bakavuga yuko byanga bikunda M23 itazabanyuraho ngo igabe ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega bwamaze kubwira abanyagihugu ko M23 nimara kwigarurira Kivu y'Amajyepfo nta kabuza izagaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe yatugezeho kandi yemejwe n'amasoko yacu mu basirikare b'u Burundi aremeza neza ko General Posye Hakizimana rwose urugamba rwakomeye akirukanka. General Posye Hakizimana yavanyemo akekarenge, yabonye atapfira mu buseruko bwa Kongo maze yisubirira mu gihugu cy'u Burundi. General Posye Hakizimana yararongoye amabatayo yari yagiye kurwana muri Kongo. Ubu ngubu rero General Posye Hakizimana ntabwo akiri ku butaka bwa Kongo nk'uko amakuru yizewe ava mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi abyemeza. Abasirikare benshi yararongoye nabo bamaze kumutoroka bagiye muri M23.
abasirikare barenga 310 n'abasirikare benshi batorokanye intwaro zabo, ndetse imiduga 2 yagombaga kubatwara y'igisirikare cya Kongo nayo bayijyanye mu barwanyi ba M23. Amakuru yizewe aravuga ko aba basirikare ngo bari bamaze kurambirwa intwaro ya General Evariste Ndayishimiye, ndetse ngo babibonaga neza ko bashobora gupfira ku rubuga rw'imirwano. Ubu ngubu rero abasirikare b'u Burundi barenga 600 baramaze kwishikana mu nyeshyamba za M23 kuva iyi mirwano yatangira mu buseruko bwa Kongo. Ni ikimwaro ndetse ni no gutsindwa gukomeye cyane ku ruhande rwa General Evariste Ndayishimiye. Amakuru kandi avuga yuko abasirikare babarirwa mu majana b'igihugu cy'u Burundi bacakiwe amatekwa n'abarwanyi ba M23. Gusa ubutegetsi bwa Gitega bwarabihakanye, ndetse General Evariste Ndayishimiye yavuze ko atamusirikare w'umurundi ngo habe n'umwe n'uyu rudore wigeze acakirwa amatekwa ku rubuga rw'imirwano. Abo ngabo ngo ntabwo ari abarundi, ahubwo ni inyeshyamba za Red Tabara berekanye bakavuga ko ari abasirikare b'u Burundi. Rwose yarabihakanye avuga yuko abasirikare b'u Burundi ari intare, ngo ntabwo rero M23 yacakira intare ku rugamba. Mu gihe rero abasirikare b'u Burundi bo birukanse bakava ku rubuga rw'imirwano, ubu ngubu amakuru yizewe aremeza ko igihugu cya Afurika y'Epfo kirimo kohereza ibitwaro byinshi mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cya Afurika y'Epfo cyohereje indege kabuhariwe z'intambara zigera kuri 3. Izi ndege zaguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mu ijoro ryakeye ku igenekerezo rya 14 rishyira igenekerezo rya 15 hari indege 2 nini cyane zitwara imizigo nazo zaguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ngaha mu Burundi. Amakuru aremeza ko izi ndege zari zitwaye ibikoresho bya gisirikare. Abasirikare benshi ba Afurika y'Epfo kandi bakomeje kugera mu Burundi, ngo barimo kwitegura intambara ikomeye cyane igiye kuba mu karere k'ibiyaga binini. Nubwo abasirikare b'u Burundi bavuye muri Kongo bakerekera ku mbibe z'u Burundi na Kongo, ndabamenyesha ko n'ubundi baryamiye amajanja ngo biteguye kurwana urugamba rukomeye. Biragaragara rero ko intambara ari bwo igiye gutangira mu buseruko bwa Kongo, ndetse hagiye kuba imirwano ikomeye cyane, imirwano igiye gutuma ibihugu bya rutura bikocoranira mu buseruko bwa Kongo. Mu yandi makuru akomeye cyane afatiye ku mirwano irimo kubera muri Kongo, nuko abantu barenga 1,200 bahagaritswe n'inzego zijejwe umutekano mu Burundi. Abangaba biganjemo abanyamurenge ndetse n'abandi bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda babaga mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aravuga yuko abanyamurenge barenga 1,000 ndetse n'abandi bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bagera ku 200 bahagaritswe n'inzego z'igipolisi ndetse n'inzego z'iperereza ry'igisirikare mu Burundi. Aba bantu bagaragaye barimo kugenda ku murongo berekezwa mu masitade mu mujyi wa Bujumbura, aho ngo bagiye gukorwaho amaperereza ngo barebe ko nta zamaneko za M23 ndetse ngo n'iz'igihugu cy'u Rwanda zaba zirimo. Abategetsi mu Burundi baravuga yuko za maneko za M23 ngo zamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, kandi ngo ziganje mu banyamurenge ndetse n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gukorwa n'abasirikare b'u Burundi, abapolisi ndetse n'inzego zijejwe umutekano. Imbonerakure nizo zirimo kugenda zitungira agatoki abapolisi zibereka ahantu hari abanyamurenge ndetse n'abandi bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Barimo kuborezwa kagufa ndetse barimo guhatwa ibibazo byinshi. Barimo kubazwa niba koko ari intasi za M23 cyangwa se baba bafite aho bahuriye n'igihugu cy'u Rwanda. Ibingibi rero birerekana ko ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye butangiye gukora ibyaha. Batangiye gufata abanyamurenge bakabagirira nabi babarega ko bakorana na M23. Nakamaramaza kubona za video zafashwe n'abanyagihugu, abagabo bakuru barimo kugenda babakurura amapantaro, abandi barimo kubakubita inki babagiriza ko ari intasi za M23.
Ibi bikorwa kandi bije bikurikirana n'abandi bantu benshi bahunze bava mu mujyi wa Bukavu muri iki cyumweru, maze ubutegetsi bwa Gitega bukabata mu mvuto. Ubwo M23 yari irimo gusatira umujyi wa Bukavu, impunzi nyinshi zavuye mu mujyi wa Bukavu zihungira mu Burundi. Izi mpunzi rero zabonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Ubutegetsi bwa Gitega bwabataye mu mvuto babagiriza ko ari abarwanyi ba M23 barimo kwiyoberanya bagashaka kwinjira mu Burundi. Abandi babagirije ko ngo ari inderetsi za M23, abandi ngo ni intasi zikorana n'igihugu cy'u Rwanda. Muri iyi minsi mu gihugu cy'u Burundi barimo guta abantu benshi mu mvuto. Benshi barimo kubarezwa kagufa bagirizwa ko bakorana na M23, abandi bakagirizwa ko ngo ari inderetsi z'igihugu cy'u Rwanda. Ibintu bikomeje kudogera cyane mu buseruko bwa Kongo. Mu gihe abarwanyi ba M23 bamaze kwigarurira umujyi wa Bukavu, ndabamenyesha ko ahubwo intambara ikomeye cyane ari bwo igiye gutangira. Ndasubiramwo ngo intambara ikomeye cyane nibwo igiye gutangira. Mu gihe M23 yamaze kwigarurira umujyi wa Bukavu, amakuru amaze kutugeraho aremeza ko indege z'intambara z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zikomeje kugera mu gihugu cy'u Burundi. Indege 3 z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zageze mu gihugu cy'u Burundi ku isaha y'isa 11:30 uyu munsi ku igenekerezo rya 15. Ibingibi kandi biriyongeraho izindi ndege ebyiri zitwara imizigo zaraye ziguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye. Mu gihe M23 yigaruriye umujyi wa Bukavu, igihugu cya Afurika y'Epfo cyo gikomeje kohereza abasirikare benshi mu Burundi, ndetse Afurika y'Epfo irimo kohereza indege z'intambara. Afurika y'Epfo ni nako irimo kohereza abasirikare benshi. Amakuru dufite nuko mu gihugu cy'u Burundi ku kigo cya gisirikare cyegereye ikibuga cy'indege hamaze kugera abasirikare ba Afurika y'Epfo barenga 4,000. 4,000 by'abasirikare ba Afurika y'Epfo bari mu Burundi biteguye gutangiza intambara muri Kongo. Amakuru kandi aravuga yuko indege z'intambara zikomeje kwiyongera. Uyu munsi ku isaha y'isa 11:30 indege kabuhariwe z'indwanyi za Afurika y'Epfo, indege 3 zageze mu gihugu cy'u Burundi. Ni amakuru yizewe tuvana mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi. Ni amakuru kandi yemejwe n'amasoko yacu ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Ibingibi byose rero birerekana ko urugamba aribwo rugiye gutangira. Ndababwiza ukuri, urugamba nibwo rugiye gutangira, ndetse imirwano ikomeye cyane niyo igiye kubera mu buseruko bwa Kongo. Afurika y'Epfo iravuga yuko byanga bikunda igomba gufasha Kongo kurwana. Perezida Cyril Ramaphosa yavuze yuko byanga bikunda ubutegetsi bwa Kongo bugomba gutsinda iyi ntambara, kandi ko Cyril Ramaphosa agomba kubafasha ibishoboka byose. Amakuru yizewe tuvana mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko hashize iminsi abasirikare ba Afurika y'Epfo barimo kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Igisirikare cya Afurika y'Epfo cyemereye ubutegetsi bwa Gitega ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa ko bagomba kurwanya M23 ikiguzi byatwara icyo ari cyo cyose. Ku munsi w'ejo Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ubwo yavugaga ku basirikare ba Afurika y'Epfo baguye muri Kongo, yavuze yuko akazi kabajyanye muri Kongo katarangiye kandi ko inshingano zabo ari ukukarangiza. Mu magambo yiwe yagize ati, tugomba kuzuza inshingano zacu tugasoza neza akazi bari baragiyemo muri Kongo. Yavugaga abasirikare bagera kuri 15 ba Afurika y'Epfo baguye ku rubuga rw'imirwano mu mujyi wa Goma ndetse no mu gace ka Mubambiro ubwo M23 yigaruriraga umujyi wa Goma. Ibingibi rero birerekana ko Afurika y'Epfo igiye gukora urugamba rukomeye muri Kongo. Tshisekedi ndetse na Cyril Ramaphosa baravuga ko akazi kari karazanye abasirikare ba Afurika y'Epfo ngo ntago kigeze karangira, ngo bagomba kukarangiza. Ako kazi rero ngo ni ugutsinda M23 byanga bikunda. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko mu buseruko bwa Kongo haba hagiye kubera intambara karundura y'akarere k'ibiyaga binini. Ibingibi ababitangaza barafatira ku makuru yatangajwe na General Muhozi.
uyu munsi General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni, yavuze yuko igisirikare cya Uganda kigiye kwigarurira umujyi wa Bunia uherereye mu ntara ya Ituri. General Muhoozi yavuze ko nyuma y'amasaha 24 umusirikare wese uzaba uri mu gace ka Bunia bazamufata nk'umwanzi kandi bakamugabaho ibitero. General Muhoozi yavuze ko umujyi wa Bunia ugiye kuba umujyi w'igihugu cya Uganda. Ibingibi rero ngo birerekana ko igihugu cya Uganda nacyo kigiye kwinjira mu ntambara. Abihweza ivya politike barabona ko iyi ntambara yo muri Kongo ngo yabigiye kuba intambara ikomeye cyane, dore ko ibihugu bya SADC byanze kuva ku izima, cyane cyane Afurika y'Epfo ikomeje kohereza abasirikare benshi ngo baze kurwana mu buseruko bwa Kongo. Uganda nayo iravuga ko igiye gucakira umujyi wa Bunia muri Ituri. Abakongomani bateye hejuru baravuga ko Uganda igiye kwigarurira intara ya Ituri, ndetse bamwe baravuga ko ari balkanization, ngo M23 irashaka gufata Kivu zombi maze Uganda nayo igafata Ituri. General Muhoozi yavuze yuko bagiye gutangiza ibitero karahabutaka bigamije kwigarurira umujyi wa Bunia muri Ituri. Ibingibi rero ngo bishobora guteza intambara ikomeye cyane muri Kongo. Tshisekedi, General Neva ndetse na Cyril Ramaphosa nabo bambariye urugamba, baravuga ko byanga bikunda batazemera ko M23 yigarurira ibice muri Kongo. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko urugamba rukomeye rurimo gutegurirwa mu gihugu cy'u Burundi. Ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, ibikoresho bya gisirikare ndetse n'indege zihambaye z'indwanyi bikomeje kuhagera ku bwinshi bivuye muri Afurika y'Epfo. Cyril Ramaphosa aravuga ko byanga bikunda agomba gutsinda urugamba muri Kongo. Amakuru atugeraho aravuga ko abasirikare benshi b'u Burundi nabo bamaze guteguzwa kandi ngo baryamiye amajanja, bakaba bategereje amabwiriza y'igihe bazatangiriza urugamba. Hari indege kabuharwa z'intambara ngo ziteguye gukoreshwa. Ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo buravuga ko buzashyigikira Kongo muri iyi ntambara irimo kurwana kugeza Kongo yegukanye intsinzi imbere y'abarwanyi ba M23. Indege z'intambara, abasirikare benshi ba Afurika y'Epfo bikomeje kugera mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi arimo kutugeraho aravuga ko igihugu cya Chad nacyo cyaba cyatangiye kohereza abasirikare ngo bagere mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avuga ko abacancuro babarirwa mu bihumbi bavuye muri Libya nabo bagiye kwinjira mu gihugu cy'u Burundi bakazakomeza berekeza muri Kongo. Burundi rero biragaragara ko bwabaye bazariyeri y'igisirikare cya Kongo, ndetse n'abandi basirikare bose barimo gushaka kwinjira muri Kongo. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kubwira abasirikare ko Burundi bwinjiye mu ntambara. General Prime Niyongabo yabwiye abasirikare b'u Burundi ko Burundi bwinjiye mu ntambara ikomeye cyane, ndetse ko nibatareba neza intwaro yabo izatembagazwa mu buryo bukomeye. Mu gihe rero Afurika y'Epfo ikomeje kohereza abasirikare mu Burundi, ndabamenyesha ko abasirikare b'u Burundi bari mu mujyi wa Bukavu bamaze kuwuvamo bakerekeza muri Uvira, abandi bakerekeza muri Kamanyora. Ku munsi w'ejo abarundi babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. M23 yarabirukankanye, ndetse amakuru aravuga yuko umubare munini w'abasirikare b'u Burundi baguye ku rubuga rw'imirwano mu bice bya Kavumu. Amakuru atugeraho rero aravuga yuko abasirikare barenga 8,000 bo rwose bamaze kuva muri Kongo bagasubira mu Burundi ku mupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. General Prime Niyongabo ngo yabwiye abasirikare b'u Burundi ko bagomba kurikanura bakaryamira amajanja kugira ngo batangire M23 bayibuze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega buvuga ko M23 ifite umugambi wo gutera igihugu cy'u Burundi, ndetse ngo bakavanaho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ubungubu ku mupaka w'u Burundi na Kongo abasirikare benshi b'u Burundi baryamiye amajanja kandi bafite misiyo ikomeye cyane yo kubuza M23 kwinjira mu gihugu cy'u Burundi.
Amakuru yose arimo kutugeraho arerekana ko mu karere k'ibiyaga binini igihugu cya Kongo, Uburundi ndetse na Afurika y'Epfo barimo gutegura intambara ikomeye cyane. Ndababwiza ukuri ko urugamba rugiye gukomera ndetse ibihugu bya rutura byaba bigiye gukocoranira muri Kongo. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko Abarundi baryamiye amajanja, Afurika y'Epfo nayo iryamiye amajanja. Igihugu cya Kongo nacyo kiravuga ko byanga bikunda intambara igomba kuba kandi ikaba mbi cyane kugeza igihe bazakubitira M23 bakayirukana mu bice byose yigaruriye. Ubu noneho hiyongereyemo n'igihugu cya Uganda kivuga ko kigiye kwigarurira umujyi wa Bunia. Ni ibintu byarakaje abakongomani. Abamenyesha amakuru bo muri Kongo ndetse n'abategetsi bo muri Kongo batangiye guteza ubwega ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga ko Kongo igiye gucikamo kabiri. Ngo biragaragara ko igihugu cya Uganda nacyo kigiye kwigarurira ubutaka bwa Kongo ndetse ngo bagiye gutera ikirenge mu cya M23 bigarurire intara ya Ituri. Abakongomani baravuga ko batazabyemera ndetse bakavuga ko amagambo yatangajwe na General Muhozi ari amagambo y'agasomborotso, ngo ni amagambo y'akajomba bugabo ku gisirikare cya FARDC. General Muhozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni, amaze gutangaza ko igisirikare cya Uganda kigiye kwigarurira umujyi wa Bunia mu ntara ya Ituri, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. General Muhozi Kainerugaba amaze kubitangariza ku rubuga rwa X ndetse amaze guteguza abasirikare bose bari muri Bunia ko bagomba kumanika amaboko bakarambika hasi intwaro zabo, bitaba ibyo igisirikare cya Uganda kikabagabaho ibitero bikomeye. General Muhozi Kainerugaba amaze gutanga nyirantarengwa y'amasaha 24 ndetse ngo nyuma y'amasaha 24 umujyi wa Bunia uraba wamaze kuba umujyi w'igisirikare cya Uganda. General Muhozi rero amagambo amaze gutangaza arimo guteza impaka nyinshi. Abakongomani benshi irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi basizoye baravuga ko igihugu cya Uganda kigiye kwigarurira ubutaka bwa Kongo. Ibingibi kandi birakurikirwa n'amagambo akomeye cyane General Muhozi yongeye gutangaza agaragaza ko ashyigikiye M23. General Muhozi yanditse ku rubuga rwa X arimo kubaza niba koko M23 yamaze kwigarurira umujyi wa Bukavu. Aya magambo yatangaje abaza niba koko abasore ba M23 bamaze kwigarurira umujyi wa Bukavu. Abakongomani bayakiriye nabi cyane, baravuga yuko bigaragara ko igihugu cya Uganda gishyigikiye abarwanyi ba M23. Amagambo yatangajwe na General Muhozi Kainerugaba yateje impagarara mu bakongomani. Abakongomani baravuga ko birimo kwibonekeza ko igihugu cya Uganda kigiye kwigarurira ubutaka bwa Kongo. Abakongomani ku mbuga ngurukana bumenyi baravuga ko igihugu cya Uganda kigiye kwigarurira intara ya Ituri ndetse ngo biragaragara yuko M23 ishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kampala. General Muhozi Kainerugaba yavuze yuko nyuma y'amasaha 24 umujyi wa Bunia uraba wamaze kugera mu minwe y'igisirikare cya Uganda. Abinyujije ku rubuga rwa X, General Muhozi yagize ati: kubw'ububasha mpabwa na Yoweri Kaguta Museveni, umugaba w'ikirenga w'igisirikare cya Uganda, ntanze amasaha 24 ku basirikare bose bari mu gace ka Bunia kuba bamanitse amaboko bakarambika intwaro zabo hasi. Nibatabikora tuzabafata nk'abanzi kandi tuzabagabaho ibitero. Ubu nibwo butumwa General Muhozi Kainerugaba yanyujije ku rubuga rwa X. Aremeza neza ko nyuma y'amasaha 24 igisirikare cya Uganda kigiye kwigarurira umujyi wa Bunia. Nyuma yaho yagarutse avuga yuko umujyi wa Bunia nyuma y'amasaha 24 nta kabuza uraza kuba ari umujyi w'igihugu cya Uganda. Ibingibi rero nibyo birimo guteza impagarara mu bakongomani bavuga yuko birimo kwibonekeza ko igihugu cya Uganda kigiye kwigarurira ubutaka bwa Kongo. Abakongomani bamwe baravuga yuko birimo kwibonekeza ko M23 igiye gufata Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo maze igihugu cya Uganda nacyo kigafata intara ya Ituri. Bamwe batangiye gushega batera hejuru bavuga yuko nta kabuza uyu nguyu ari umugambi wa balkanizasiyo.
Bamwe baravuga yuko Uganda igiye gufasha M23 ndetse ko igihugu cya Kongo bagiye kugicamo kabiri nta kabuza. Ngo aya magambo ya General Muhoozi ahatse byinshi kandi arerekana ko umugambi wa Uganda bawuhuriyeho na M23. Nyuma y'aho General Muhoozi atangaje ko igisirikare cya Uganda kigiye kwigarurira umujyi wa Bunia, yongeye gutangaza ayandi magambo akomeye cyane abinyujije ku rubuga rwa X. Ni amagambo byafashwe ko ashyigikiye M23. General Muhoozi ku rubuga rwa X yagize ati: ese Bukavu abo bahungu ba M23 bayifashe? Ajya ni amagambo yatangarije ku rubuga rwa X arimo kubaza koko niba M23 yamaze kwigarurira umujyi wa Bukavu. Abakongomani rero bakavuga yuko nta kabuza birimo kugaragara. Aya magambo yerekana ko General Muhoozi ashyigikiye abarwanyi ba M23. Abakongomani bagafatira ku mvugo nyinshi za General Muhoozi mu bihe bitandukanye. Yagiye atangaza ko M23 ari abarwanyi b'impinduramatwara, ngo ni abarwanyi barimo guharanira uburenganzira bwabo ndetse barimo kurengera bene wabo bo mu bwoko bw'Abatutsi barimo kugirirwa nabi n'ubutegetsi bwa Kongo. Ibi byose rero ngo biragaragaza ko General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Museveni, ngo ashyigikiye nta kabuza inyashyamba za M23 kandi ngo birerekana neza ko igihugu cya Uganda nacyo kigiye kwigarurira ubutaka bwa Kongo. General Muhoozi Kainerugaba ngo yagaragaje ko anezerewe cyane no kuba M23 yinjiye mu mujyi wa Bukavu. Ndetse amagambo yatangarije ku rubuga rwa X aragaragaza neza ko yari afite amatsiko yo kumenya niba koko M23 yamaze kwigarurira uyu mujyi wa Bukavu. General Muhoozi Kainerugaba akunze gutangaza amagambo atavugwaho rumwe ku rubuga rwa X, ndetse aya magambo yagiye ateza impagarara mu gihugu cya Uganda ndetse no mu bindi bihugu byavugaga ko General Muhoozi yabishotoye. Amagambo ya General Muhoozi yatumye inteko ishinga amategeko ya Uganda ishaka kumutumiza ngo asobanure ku magambo atangariza ku rubuga rwa X. Gusa General Muhoozi yavuze ko atazitaba izo nkorabusa z'abashinga amategeko. Kuri iyi nshuro rero amagambo yatangajwe na General Muhoozi harimo itandukaniro rikomeye cyane, harimo ikintu cy'ingenzi gikomeye. Ubundi ntabwo General Muhoozi yajyaga avuga ko afite uburenganzira bwa Perezida Museveni, ariko kuri iyi nshuro mu gutangira amagambo yiwe ku rubuga rwa X yavuze ko afite ububasha yahawe n'umugaba w'ikirenga w'igisirikare cya Uganda, ndetse yavuze ko kubw'ububasha ahabwa na Perezida Museveni igisirikare cya Uganda kigiye kwigarurira umujyi wa Bunia. Abihwezi vya politike rero bagahinyanyura utuntu n'utundi, bakavuga ko none ko kuri iyi nshuro ibyatangajwe na General Muhoozi byaba ari ibintu bifite imbaraga kandi bigaragara yuko General Muhoozi yaba agiye kubishyira mu ngiro. Abakongomani rero ibingibi byabakanze, batangiye kuvuga yuko igihugu cya Uganda kigiye kwigarurira intara ya Ituri, ndetse bamwe baravuga ko nta kabuza igihugu cya Uganda kigiye gukora barikanizasiyo gifatikanije na M23. Ni kenshi cyane abategetsi muri Kongo ndetse na societe civile bagiye bavuga ko igisirikare cya Uganda ngo cyaba gifasha M23. Societe civile mu bice bya Bunagana ndetse na za Rucuru bagiye bavuga ko abasirikare ba Uganda binjiye muri Kongo ndetse ko bagiye bafasha M23 kwigarurira ibice muri Kongo. Kuri iyi nshuro rero societe civile ndetse n'abandi bategetsi muri Kongo nanone baravuga yuko M23 ifashwa n'igihugu cya Uganda. Ku mbuga ngurukana bumenyi benshi baramagana amagambo ya General Muhoozi, bakavuga ko igihugu cya Uganda kigiye kwigarurira ubutaka bwose buri hakurya y'ikiyaga cya Albert. Kugeza ubu turiko turavugana rero abakongomani bakomeje kwitotomba ku mbuga ngurukana bumenyi. Bakwitotomba bagira ariko bamenye ko umujyi wa Bukavu M23 yamaze kuwigarurira. Ndetse General Muhoozi yagaragaje ko aryohewe cyane no kuba abasore ba M23 binjiye muri uyu mujyi wa Bukavu.
ndabamenyesha ko abasirikare ba Kongo bamaze guhunga, abarundi ndetse n'abafatanyabikorwa babo bose bamaze kuva muri uyu mujyi wa Bukavu. Igindi nkuru ibabaje cyane mu gisirikare cya Kongo yamaze kumenyekana nuko General Masunzu yitabye Imana. Amakuru atugeraho aravuga ko General Masunzu yapfuye. Nyiri ibyago imbwa ziramwonera. Kwa Tshisekedi ibintu bikomeje kudogera. Inkuru mbi zikomeje kumvikana mu matwi ya Perezida Tshisekedi. Amakuru amaze kumenyekana muri kano kanya aremeza ko General Pacifique Masunzu wari urongoye zone de defense ya gatatu mu gisirikare cya Kongo yamaze kwitaba Imana. Ndasubiramwo, General Pacifique Masunzu yapfuye. Ndasubiramwo ngo General Pacifique Masunzu yapfuye. Amakuru yihuta cyane amaze kutugeraho avuye mu mujyi wa Kisangani aremeza ko ku isaha y'isa 5:45 aribwo byamenyekanye ko General Pacifique Masunzu yitabye Imana. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cya Kongo, ndetse amakuru arimo gutangazwa n'abanyapolitike bakomeye i Kinshasa yose aremeza urupfu rwa General Pacifique Masunzu. General Pacifique Masunzu aguye mu mujyi wa Kisangani aho yari yagiye kwivuza ibikomere by'amasase yarashwe n'abarwanyi ba M23 ku igenekerezo rya 13 uku kwezi kwa kabiri. Nk'uko twabibabwiye mu makuru yacu yatambutse, General Pacifique Masunzu yaguye muri ambushi y'abarwanyi ba M23 mu gace ka Miti muri Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe urugamba rwari rukomeye cyane ku kibuga cy'indege cya Kavumu. FARDC, abarundi ndetse n'abacancuro ba FARDC barimo kugerageza gusubiza inyuma M23. Amakuru yizewe twaronse yemeza neza ko General Masunzu yaguye muri ambushi y'abarwanyi ba M23 mu gace ka Miti arimo kwerekeza mu mujyi wa Bukavu. Indege y'igisirikare cya FARDC Kajugujugu niyo yamwihutanye cyane imujyana i Kisangani. Amakuru rero aravuga ko ku isaha y'isa 5:45 ku isaha ya Goma aribwo General Pacifique Masunzu yashizemo umwuka. General Masunzu yamaze kwitaba Imana. Ni amakuru arimo kwemezwa n'amasoko yacu akomeye cyane mu gisirikare cya Kongo, ndetse amakuru arimo kongeraho avuye Kisangani aravuga yuko ibintu byayangaye. Abasirikare bakomeye barimo kugaragara hariya ku bitaro Kisangani. Perezida Tshisekedi nawe yamaze kumenyeshwa amakuru y'urupfu rwa General Masunzu. Uyu General Pacifique Masunzu ni umugabo ukomeye cyane mu gisirikare cya Kongo. Niwe wari urongoye zone de defense ya gatatu mu gisirikare cya FARDC. General Masunzu yaje mu buseruko bwa Kongo aje guhangana n'abarwanyi ba M23. General Masunzu yaravuzwe cyane ndetse yagiye avuga yuko byanga bikunda agomba gukubita M23 akayirukana ku butaka bwa Kongo. Burya rero ngo urucira mukaso rugatwara nyoko. General Masunzu niwe witabye Imana mbere yuko atsinda abarwanyi ba M23 nk'uko yabivugaga, maze ngo akabirukana ku butaka bwa Kongo. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aravuga ko urupfu rwa General Masunzu rwaba rugiye guhindura byinshi ku rubuga rw'imirwano. Urupfu rwa General Masunzu ngo ruratuma abasirikare bose batakaza morale. Ubungubu igisirikare cya Kongo kirimo gutegura ingene kiraza gutangaza urupfu rwa General Masunzu. Perezida Tshisekedi wewe rwose ngo yabuze ayacira n'ayamira. Arimo kubona yuko amaturufu yose arimo kumupfubana. Tshisekedi yohereje Masunzu mu buseruko bwa Kongo kugira ngo aze kurwana, ndetse yari yiteze ko Masunzu azatsinda urugamba. Nyamara ibimenyetso byose birerekana ko M23 irimo kugenda yogoga ibice byose by'ubuseruko bwa Kongo. Ubungubu bamaze gukandagira mu mujyi wa Bukavu. Amakuru aravuga ko M23 igiye gukomeza yerekeza muri za Uvira, muri za Kamanyora, ndetse amakuru akavuga yuko urugamba rwabo bagomba kurukomeza. Tshisekedi rwose ibintu birimo kumupfubana.
Tshisekedi amahirwe yose ntabwo ari ku ruhande rwiwe. M23 irimo kwigarurira ibice byinshi ndetse abajenerali bakomeye ba Tshisekedi barimo kugwa ku rubuga rw'imirwano. Urupfu rwa General Pacifique Masunzu ruje rukurikirana n'urupfu rwa General Peter Chirimwami wari urongoye Kivu y'Amajyaruguru. General Peter Chirimwami yaguye ku rubuga rw'imirwano mu gace ka Mubambiro ni muri Kivu y'Amajyaruguru ubwo yari agiye gusura abasirikare ba FARDC bari barimo guhangana na M23 mu gace ka Sake. General Chirimwami rero yitabye Imana. Ubu ngubu amakuru aremeza ko urupfu rwiwe rugiye gukurikirwa n'iyindi nkuru mbi cyane mu bakongomani. Inkuru yo kumenyeshwa yuko General Masunzu nawe yamaze kwitaba Imana. Kuva mu minsi 3 ishize amakuru yuko General Pacifique Masunzu yarashwe yagiye yumvikana irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi. Iyakure official niyo yabaye iya mbere mu kubagezaho aya makuru. Twababwiye neza ko amakuru yizewe twaronse yemeza ko General Masunzu yarasiwe mu gace ka Miti ubwo yagwaga muri ambushi y'abarwanyi ba M23. Yari arimo kuva mu gace ka Kavumu yerekeza mu mujyi wa Bukavu. Mbere yaho gato General Masunzu yari yagaragaye kuri teritwari ya Karehe ndetse nyuma yaho yaje no gusohora itangazo arimo kuvuga yuko uduce twa Karehe dutekanye ko M23 itazatwinjiramo. Hashize iminsi 2 abarwanyi ba M23 bigarurira agace ka Karehe ndetse bakomeza berekeza muri za Katana bigarurira ikibuga cy'indege. Ubu ngubu bamaze gukandagira mu mujyi wa Bukavu. General Pacifique Masunzu rero urupfu rwiwe ruriko ruravugwaho byinshi. Bamwe baravuga yuko abasirikare ba Kongo bamaze kurambirwa urugamba ndetse barimo kumufata nk'umugambanyi aribo bamwishe. Ndabisubiramo neza. Hari amakuru arimo kuvuga ko General Masunzu yaba yishwe n'abasirikare ba FARDC bamubonaga nk'umugambanyi urimo gukorana na M23. Amakuru amaze iminsi akwiragizwa mu gisirikare cya Kongo bavuga ko General Masunzu kuva yagera ku rubuga rw'imirwano aribwo M23 irimo kwigarurira ibice byinshi. Aya makuru rero yakomezaga avuga yuko General Masunzu ngo yaba arimo gukorana na General Sultani Makenga. Abatangazaga aya makuru bavuga ko General Masunzu ngo nubundi ntabwo bwaba ari ubwa mbere akoranye na General Makenga, ngo begeze gukorana mu myaka yatambutse. Ngo rero birerekana ko General Masunzu yaba arimo kugambanira igisirikare cya Kongo bigatuma M23 yigarurira ibice byinshi. Amakuru arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cya Kongo aremeza rwose ko General Masunzu yageze mu mujyi wa Kisangani ari muzima. Baravuga yuko General Masunzu yarashwe mu kuboko kw'ibumoso ariko ngo ntabwo isase ryakomeje ngo ryinjire mu rubavu. Ngo ntabwo byumvikana rero ukungene amakuru yamaze kuvugwa yuko Masunzu yitabye Imana. Ibingibi ngo byaba birimo akagambane ndetse bikavugwa yuko ngo abasirikare badashyigikiye Masunzu bavuga yuko ari umugambanyi aribo baba bakoze operasiyo yo kumwicira mu bitaro mu mujyi wa Kisangani. Hari amakuru avuga yuko General Masunzu ngo ari umunyamurenge ndetse ngo akaba ashyigikiye abantu bo mu bwoko bw'abatutsi. Aba bantu rero bavuga ko Masunzu ari umugambanyi. Ibingibi nibyo bagenderaho bakavuga yuko Masunzu w'umututsi wo muri Kivu y'Amajyepfo atagombaga kurwanya General Sultani Makenga, nawe bavuga ko ngo ari umututsi wo muri Nyanzare muri Kivu y'Amajyaruguru. Hari abasirikare ba Kongo rero ngo barakaye cyane bakavuga yuko ngo Masunzu yaje ku rugamba kandi ngo kuza kwa Masunzu ku rugamba byagaragazaga yuko agiye gukorana na bene wabo bavuga ko ngo ari abo mu bwoko bw'abatutsi. Amakuru rero arimo kutugeraho aravuga yuko abarakare muri FARDC aribo baba bivuganye General Masunzu bakamwicira mu bitaro mu mujyi wa Kisangani. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko mbere gato yuko General Masunzu agera mu buseruko bwa Kongo, benshi mu basirikare bari batangiye kugumuka. Ngo bavugaga yuko bitumvikana ukuntu General Masunzu ariwe bohereje gukorera mu bice by'iwabo. Ngo byagaragaraga yuko General Masunzu afite abamurwanya benshi mu buseruko bwa Kongo.
abasirikare bamurwanya rero bamwegetseho ibyaha bikomeye byo kugambanira FARDC ndetse no gukorana na General Makenga. Ibingibi rero ngo nibyo baba bamujijije aho yararwariye mu mujyi wa Kisangani. Amakuru yandi kandi aravuga yuko General Masunzu mbere yuko agera mu buseruko bwa Kongo ngo yaganiriye na Kisekedi akamubwira ko kumwohereza mu buseruko bwa Kongo bizateza ibibazo byinshi. Reka mbabwire ko General Masunzu akomoka mu bwoko bw'Abanyamurenge. Ubwoko bw'Abanyamurenge burageramiwe cyane hariya muri Kongo. Kisekedi n'igisirikare cya Kongo barimo kubakorera jenoside. Amakuru rero avuga yuko Kisekedi yari yamwohereje mu buseruko bwa Kongo kugira ngo ajye gukomeza ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ndetse Kisekedi ngo yashakaga guhisha yuko Abanyamurenge n'abantu bo mu bwoko bw'Abatutsi barimo gukorerwa jenoside. Ngo yageragezaga kwerekana yuko urongoye igisirikare cya Kongo muri biriya bice n'ubundi ngo akomoka mu bwoko bw'Abanyamurenge, bityo rero ngo byari gupfukirana ibyaha byose birimo gukorwa na FARDC kuko yari kujya yerekana ko n'ubundi umuntu wo mu bwoko bwabo ari we urongoye igisirikare cy'igihugu muri kariya gace. Mu gihe rero amakuru amwe n'amwe arimo kuvuga ko General Masunzu yaba yishwe n'abasirikare b'abagumuke muri FARDC, hari ayandi makuru avuga ko General Masunzu yaba yishwe n'ibikomere yavanye ku rugamba mu gace ka Miti ubwo yagwaga muri ambushi y'abarwanyi ba M23. Amakuru amwe n'amwe aravuga ko General Masunzu yarashwe mu kuboko kw'ibumoso ndetse ngo ibikomere bikaba byarageze mu rubavu mu bice byegereye umutima. Amakuru akavuga rero ko ibikomere bya General Masunzu ari byo byaba bimuhitanye. Aya ni amakuru kandi arimo gutangazwa n'abantu ba hafi y'ubutegetsi bwa Kongo. Biranashoboka cyane ko ubutegetsi bwa Kisekedi ari byo buza gutangaza bukavuga yuko yazize ibikomere yavanye ku rubuga rw'imirwano ubwo yagwaga muri ambushi mu gace ka Miti. Ikizwi kandi cyamaze kumenyekana nuko General Masunzu yapfuye. Urupfu rwiwe rurimo kuvugwaho amagambo menshi, ndetse benshi ntago barimo kwizera ko General Masunzu yaba yahitanywe n'ibikomere byo ku rugamba. Baravuga yuko yaba yishwe n'abasirikare ba FARDC bamuregaga ubugambanyi ndetse no gukorana na M23. Abamuregaga ubugambanyi bavuga yuko yatanze igice cya Kavumu ndetse agatanga n'umujyi wa Bukavu.